The Deputy Commissioner of West Jantia Hills District, B.S. Solia, accompanied by ADC B.K. Porwa today, inaugurated the water conservation structure cum fishery pond of Dorbar Shnong Sa Sniang A. The structure was planned and executed at an area 2,420 square meter under central scheme the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act with a total amount of 1 crore 13 lakhs under 7 different projects with the help from 430 job card holders. Wahesh Nongdi Umbon informed that the objective of the structure was to generate revenue in order to extend financial assistance to the school in the village. Dia mana nak datang? Kalau ini lalu jingkran lalu jingsyak, lalu jingwai, jingpatai jangkari bersama ini nak blok ini itu. Dia sepuluh kita datang. Mereka tu yang apa? Orang dah dia orang ini bah. Jadi kita bakalan kemudian jingnya trailan. Dan jingnya trailan ini yang sepuluh jingmut. Lalu pasang jang ke bagian perkat jadi ke pun. Lalu mesti nak kaya mengulang. Mulai bagian trailan yang sepuluh jingmut di pada itu jumlah kalau kerja keren ya jumlah ya dan kerja shong di jalan bagnya ada orang poin di Papua bahkan itu berselang di Papua. Aggrieved candidates who had applied